Kapendeng Ray Social and Cultural Sport Club hakakadway trik Urisau Araja Arpuay kalapli paiba ya kaslam a jinghikai lekai football na kabantaki kena ki banadu kan riusnam hadu kakat prasnam Lyngba ka jingkersan bat petenenti jongka La Liga Football School India. Ya kani kejelang pli lapenlong hamadan nong pathar studium hapendeng Ray harengkat kejenlang ru uba bi marbanyang konsultansi ka La Liga Football Academy India uba John Fisher nong siang Presiden Kapendeng Ray Sport Club ki coach ki khot Kapendeng Ray Sport Club bat kiwe na kaliang jong uba bi marbanyang haba jingkran hakate kejelang luong ba ka La Liga Football School India kadai ka project jong ka La Liga Football School napo ka rispin ha India ka wan Lyngba ka India on track ka badai ka wai na ki kunhun trai mon songba ban kanti yo ka kamela ka football La Liga kani kadi ka sin ke baningkong jong ke state hibarok kawai bagani ka project jong ka La Liga on sedang hagani ka state jongi kibabon ki parlok kibabon ki breu ki lekeli yenga kumno kani ka project kalik poi shwa shepi tu ngangong habang nimdon lani habang idon kata ka jing angnot ka jing trang ki lat ki don ni haban tresitom ni haban wa ban wanra ki ki jingkala la kalong hagano kanu kodanta te Lyngba ka jingya jong ka snam ala bonong ki pai ba ki la sakihi wat hai jing trei beret ibori beret jong ka Little Star Academy ni la ban pen i omtang hamni hawes Kasil district henry haga jala boro ka weiru ya ka kerteng jong ka Little Star ki bobon ngagai kini khana ki bodon nang ni laneki para riurang baru kitip bah syapang kani ka school lani syapang kani ka Little Star Football Academy te kumbangan chu bata ai khendiat nakaliang jo penere kare ke sport club lapor nam apo megere ang la bonong nak penere ke job yaki championship ha ke sport division ha kisnam lale badhalo kini film maro ila bonong kare ga way nak club ke lapor nam tam apo megere ya mar sibon sen nakaliang club lale sibata ha Shillong hakiway tu district nanti inter district kali kamu sih juga kebaperan nanti penere ini long ketik selama tu mesti ada datang ke jeng bomdon kilat kilati dari ngeskam lupa kali ke jeng dengan dia akademi ini salah dan demi syuk lagi keluar dari namanta ke jeng mentoi omtang jofisinya dari namanta jong ke nokta di berakawai